Ya, wahai kaum mi, kaum ayah, bak malamnya long kena bahas masalah puli boh manuk. Cara puli boh manuk. Sampai hanja puli boh manuk. Ya. Ya, cara puli boh manuknya dah pepeh je dah dua. Ish. Nyan. Beh, ya cara puli boh manuk. Baik sampai boh manuk hanja puli. Ya. Nyo nanji boh manuk. Nak payah ada boh i. Ya cara puli boh. Baik ni bikin boh lain. Boh manuk. Ya. Bangga. Ya cara puli boh. Sampai karena perumo karena ada kau boh manuk hanya puli. Yang bahan cerita yang dia dah puli dah jauh. Nak problem rapat jai kuno. Bakal coba mana? Halaman ni lo coba Google. Yang baik ni pokok plastik warna birunya nah. Nyambom dalam. Bom. Yang lihat ada baju putih, baik tu baju merah. Tapi gak merah, kuning. Nampak. Coba baju. Yang awal lo dengan ada pelik lo. Dia pegah buat videonya. Bawa baik hana tu rubuh manuk, pulih bawa manuk, pajuh bawa manuk. Sampai hanjut. Baik pokok dalam plastik je. Ya tu. Dua pajuh. Dia rubuh, dia pulih, baik dua pajuh. Semoga belajar pelajaran videonya cara rubuh manuk, cara pulih bawa manuk, cara pajuh bawa manuk, cara pajuh bawa putih. Dan cara pajuh boh merah, hebat tuan pajuh boh merah. Sekian dan terima kasih.